Moj miljonski auditorij, evo nas na izvodištu za pse koje se ogradilo i koje je sada službeno za stanovnike Kotara Varoš. Je li se varam ili je tako? Tako je. I napokon ili? Napokon. Napokon. Uz godine i godine upiranja i vlasnika i Kotara, nekako se uspjela ovaj prostor realizirati. Ja se nadam samo da će korisnici znati to čuvati i održavati. Sad baš nije tako. Dobro, Marin mi je odmah rekao fali šentada, slažem se, fali 2-3 šentada da ljudi mogu ljudikat dok se pas igraju. Fali voda, fali par koševa za otpadke, fali, ali nema veze, krenulo se, to je najbitnije. Vaš pas je udomljen. Moj pas je udomljen. I cura je. To je Beti, tako je. Beti se zove, sa 2 T i sa Y-om. Nije ovako po vuku. Po vuku, onda da znam napisat kad je budem predstavlja. I udomljena je iz razloga? Pa mi smo tražili neku životinju za udomit. Gledali smo i mačku i pasa pa smo kontali što prije dođe. I eto nekako nju smo vidjeli, svidjela nam se. Očito smo se i mi njoj svidjeli i više nismo vratili. I živite Bogu hvala u ljubavi? Je. Poslušna je, sluša vas? Pa moram reći da je ona nama prvo inteligentnije biće od Zamora. I kako je lovac, uspjeli smo s njom izaći na kraj, jer ljudi se znaju i ne snaći i tako. Mi smo bili tvrdoglavi. Da. I dan danas smo tvrdoglavi, jer to je... Ispričam se, ko to mi, familija cila ili? Pa ja i momak, Beti, ne. I momak. Ne. Mić je ona obaveza. Da. A to znači da je ona minimalno po sat i po 2 vanka na istrčavanju. Bravo. I još po 2-3 puta... Da, tijelo joj kaže triban trčat, nekakav gonič sam, nekakav trkač sam, hrtolika je. Šta vam kažu stručnjaci? Pa Kako je kažu krvi? da je hrtolika, da je moguće da je čak i hrt, ali to se ne zna. Mislim, ona je gdje je nađena u polju kraj Vrpolja, vjerojatno je neko odveo da se nikad ne vrati. Ona je majka Surana. To da je moguće da je neko dobija štence neželjene i da je to neka pasmina, ali kako je bila jedna, onda nećemo znati kako su izgledali drugi. Ona je ovako dosta pravilna. A recite mi, zahvaljujući društvenoj mreži, zahvaljujući udruzi, kako ste udomili? Pa zahvaljujući društvenoj mreži imam prijatelje koji su dosta aktivni i udrugama i vole životinje i onda su je stavili u oglas i tako smo je mi vidjeli, a zapravo ona bila u jednog prijatelja. Beti! Mene je baš jučer zvala gospođica iz Varaždina da bi udomila dalmatinera koji se zove King s Marjana i tako i mi sudjelujemo u tome kao blogeri. A zašto se on udomljava? A on se udomljava iz razloga što je bolest se pojavila u familiji i ne mogu se ispuniti sve obveze prema njemu, Bogu hvala, ima i takvih imatelja. Ja bih sad, ako dozvolite, malo slikao ovu lipoticu lipu.